بسم الله الرحمن الرحیم. از نام محمد شاکر چلیک. از شهری من باغلی دیری که ولایت من ماردینه. اف دورا نده سالای دی 2007 بو 8 بو اما بار کراماتین جاربه کر. امل باغlar arudunuşt sali içinde azatım 500 evler toki lüye dere rudunmi. Amrim dora 62 sal amrim hey. Valla ve çağı ana dünya hoş bir yani kolay çebiye je خوارنه طعم yani پر درکتنه همه وی چاقه خوارن حقوستونه و دیزجی yani مهیر دخوار دوی ayran çorbası مهیر دخوار اشتر بیجم نان جهینی جهو گنمو نوگ برا نهاف دادا چمکی وی چاقه imkan vak ana tune bu millet fakir bun yani imkanı metune bu dizci ev nane cehu o ganime berana havdada وما تسي بي بخوارني تسي ما دخوار بمش في طعمي انا دها خوش تربو دها لذت لي تربو يعني دها مرا ذوق جيد دي انا شقا طعم دركتن ذوقتي نماي قلبي انسان حساس يعني بري خوش بو بري زاروتيا ما سولجي جاره و سولج تنه اومد نگه خوکرا ام خاصی ون ام به پیجامه ون زن همه خوش بو و چاقه ذوق و وک انا مرسله فسق و فسادی تنه بو وک انا مرسل دنیا نافگه افنت کرد اگر دگو یک لدرکی آتی کشتن ملت عجیمایی دما دگو چو الا و دوی فلان کس فلان دری آتی کشتن انا بملیون انسان تی کشتن yani hiç tav مرض خود در ناخه yani acid ne ha fakat yani ev zarutiya ma yani ana zarutiya ana bime zevkli terbu amtiun birçiun tazivuji dis kalbi ma rahat bu yani fesadi tunevu yani bimiş ana çetir bu listike ve çağı قيزو لاوكا تهف دليست يعني وك انا انسان ند الخراب قيزو لاوكا تهف دليست دغو كفري قيجو كفر گرم دكر ناف اگر گرم دكر او دافيتن كي بغرتا دخص في دراخو دخص باقلا خو يعني مثلا اسلام بو چاغه ملت يعني نظام بنا يعني دقوم ما دليل ملهف قرانا قيزو لوكا تعرف دليست حال غير اسلامي يعني اسلام ويا قبول ناك يعني زاروتيو يعني زارو كوني ليس كوني هبو اشتر ويجم ما كفر داتاني سيحب كفر داتاني وانا سي داتاني ومساله كي بري اي كي بخصتا وان قول دافيد واني دن yani anzanım ama tişte bere ana hiç uymuş ya ne yani tabii ama dizci bime yani İslamet millet İslamet nizani bu fakat ana zanınci bilerek yani mesela günah dikin bilerek aykırı İslam'e değerin bizaneti bu çağı bir nezani bu yani mesela millet nizani bu ama Emre şu dora demek ki de 95 ya 96 cami cemaçevi hatta ve çağı cami tunu mala tani mala Ramazan ma tani jmer البيشيا مال ميج ذكر ما التراويح خود ذكر رمضان دقديا عيدي درباز بو وجلي خصد شو مالا قوام ديز به ملا دما جا her melaki dağıt mesela her sale yak dağıt kem düse sala yak dağıt yani taraf dağıt her yeki berem der ki dikene kadıgo wa guneyi kadıgo na wa zamara cevap ne guneyi yani amre med nazaniye de şu amre çok şükür yani amre mine güçlü hatta 11 سالي يا 11 سالي
bavê min ez zewujandime. Em zewujandin made dûrim tune bû. Odê me hew yek tenê bû. Banyo tune bû, lavabo tune bû, tiştek tune bû. Yani halê xerab bû, made dûrimî tune bû. Yani me pir eziyet cefa kişand. Hatta ez çûm eskeriye, ez ji eskeriye hatim, ez 71'ye de zewicim, 72'ye de çûm eskeriye. Kimlik ji min mestirê, kimlik salkê dar min mestirê. Ez çûm eskeriye, ez hatim, ez ji bavê xwe qetiyam tiştek tune bû. Yani tiştek tune bû, mişxur vir de wê de kar kir. Elhamdülillah çok şükür gerê me çêbû. Min 5 hewlayê xwe zewujandinê, 4 qîzê xwe danê. Çok şükür yani em gihaştin, me cemaat nas kir. Emrê me berî me cemaat nas tê kir û giş li boşê çû, giş di ceheletê de derbas bû. Çok şükür me cemaat nas kir, me İslam nas kir. Yani em ana ji hayata xwe memnûn e çimkî az çok em İslamê yani me İslam nas kiriye ez terbêjim yani em memnûn em gihaştin me cemaat nas kir, cemaata İslamî me nas kir. Em pir memnûnin, em ne poşmanin inşallah. Wela însanetî wextê caniya me însanetî ji berê ji ana bêtir bû, millet ji ana bêtir ji hev hez dikirin. Yani İslam xariş. Mesela ew kesek li pêriya Qur'an û Sünnetê be, ez ji birê xwe bêtir jê hez dikim. Ama wê çaxê me mesela alaqa me hemen erê em Müslüman bû, me eşet tanî melmê jî dikir, feqet me nizanî İslam çawayî çilûyî, me yani erkanê İslamê nizanî bû. Yani wê çaxê me ji hev hez dikir, her çû hezkirin, yani her çû hezkirin qediya. Ana em mesela ayla me pir geniş e. İna bike ez duyem qey gelek insan me tam naz neke nadûye qey ne aqrabayê hal be em yaxin aqrabayê hevin. Yani hezkirin kêm wê çaxê hezkirin hebû. Yani di genciya me de hezkirin hebû. Min digo qey min pismamê xwe mesela kurê apê xwe dinarîm. Min digo qey birê min e me ji birê xwe bêtir jê hez dikir. Feqet her çû hezkirin kêm bû. Me yani hezkirin kêm bû. Her çû me hêdî mesela me aqrabatî lezeta wê nema yani me dev ji aqrabatiyê berdan. Hedeta berê nexweş bû yani me re fedî dike bibêje. Tizane berê wextê qîzê xwe didan wek heywana bazar dikirin. Ez bi xwe mesela mixwa xwe ji xwe kerê em divên berdêlî. Mixwa xwe ji xwe kirî berdêlî. Hema ana berdêlî ne me fehm kir berdêlî ne tişkî xweş e. Me wê çaxê yani qîzê xwe xwe ji xwe dikirin berdêlî ez terbêjim wextê didan gerçek min nekiriye bavê min xwe min qele nedayê. Zanî yalnız didan aqrabayê me, çewra me yani sanki heywanekê ji xwe dikir wextê qîzê xwe dida. Sanki heywanekê ji xwe dikir bazar dikirin ha. Yani bazar dikirin. Ez davetê wan yani pîrek û zilam diketin destê hev. Pîrek û zilam diketin destê hev wan hev de xwîdan dida. Tew nizanî mersele çi ye gunebûn yani bîra kesî nedad. Mesela misafirê wan dihat, mêvanê wan dihatin tek odak wan bû. Ew misafirê xwe giş di odakê de vediketin. Tunebûn bû yani pir çîk bû ama bi xwe me tadim berê jî derbas kir me yani me bi halê xerab tezîbûn birçîbûn me derbas dikir yani dîst jî bi me mesela qetl û qutul tunebû. Geger me wê çaxê İslam nas kiribaş ana xweştir bû. Îja me İslam nas nekiriye em divên emrê me li boşê çû. Tizane karê me cot me dikir yani melmeketê me pir verim ne pir verimlî bû. Cotê me pir me fayda ji cot nedî. Me pes xwedî dikir, me dewar xwedî dikir. Ez terbêjim yekî quweta wî tune we pez û dewarê wî tune we ji xwe şivaniya xelkê dikir.
اشتر بیشم وقت آنا نکاری مثلا نزانی درک ده بچه آنا دارن هلا باتش خورد شغلن هر ایشو کاری دکوی چاقه یعنی هم نزانی درک ده بچه آنا هم جی خود و یکیش خورد چهار دوار خودی دکر خب وا دوارنا اداره دکر یعنی پر مصرف بری وقت آنا تو نبو مثلا آنا تو دار دکان که بل بی دوست تشید تیده و چاقه بل بیست تشید تیده یعنی چون که وانا انا قش فزولین و چاقه انا چوکلات موکلات تشمشته ونی تو نبو دهاتن باجر باوی ما دهات باجر مر شکرتانی شکرنوک هبو تو زان شکرنوک چی نه و شکر سوری قلپک جمرتانی هگر نان کی سومری بانیا daha ortama خودی yani ندم ها yani مدگو مدنیا کازنش کرد تشمشته ونیو yani نزانی بچهلا حتی باتیجی مثلا پامبو تشمشته ونی بری تو نبود درنگ درکت ها yani بل بیه ama پرندک بل بیه درنگ درکت هم نزانی بچهانا دم المكات خدا یکی نقدان دب مثلا بحيواني خو سردريا خو نكره شخور شفاني دكر اشتر بي قواني دكر يعني خوفها وانا خودي دكرن چونكي مصرفا برتنو دو جلك خودي كرا مثلا ماستي وان هوا ماستي خو دخص مشكي دكلا روني خوشي دكرت دو خوشي بي نان دخوار اگر وا دوا دست ما دکت ما دو خو پین دو پینان دخوار ما دگو قی آنا و قورما آنا و کباب آنا و یالنز رونه مالی بو رونه تره آغی بو یعنی ویتامیتا تونه بو رونه تره آغی بو قوتلی بو توراق اش دکرن نظام کات توراق ازانه توراق اش دکرن اشتر بیجم رونه خول تانين رونه ويتا تنبو رونه عيار حيوانات تشجار رون ذكر وقتها حتى حيوان بشير بو شخور ماستي وي دوي وي دخوارن اجا بشتي حيوان باطات تنبو چای تنبو يعني زمان درنگ چای چيبو يعني زمان از قدمم حيا از جهاشتم 10-12 سالي يعني يكي شخور هناك چای و شکر بانیا دندر کراش بو میوان کیوی یعنی دگرلی باتا یوشی نشار میوان رو یکی دگرلی باتا جیر چکرا چای تو نبو از جار که نخوش کتم لبر پس دادی مرسل مرا سرما دیگری باوی مش مر جمال چای و شکر تانی که چایدان بو چو انزانم تیده چای چه دکر شبان المدنری ویجی چای دادم از ذکر بخویدان الوی داری ها یعنی از ذکر بخویدان yani fakirti bu ha mada am khum mada durma ma düşük bu yani ma zor ma serdariya xod kar hatta ma jote xalke jikriye ma şvanya xalke jikriye tbeç yani amre ma de tunabune de darbas yani hemen yaki semarak hayvan bazı bir hava mesela sad ya sad biznevi ya sad miyevi hava قرال bu ya gerçek yani kral bu ya zengin bu ana sad bizim daire kenak boş yani yani o zaman va zamana hiç to berhab nar kanyak dora 3 kilometraj mevede bu mebkara duçu aftani av yani zorluk bu yani av boluk tune bu xoşki ava pır tune yani mera bol xubuşta yani av bu ama bitirsme av kolamışkin çünkü 3 kilometre düşüp karatani kavi abi tabi mere tirs daboka u tanaka u kara dikirin tanin yani zorluk madik şanı ab kimi u braki kalke mi şunu seferberlik ve çağı dugo seferberlik anızanım ka kija harba
قرصه و کو از پر نزانم حربوی یعنی آب کیمه و بری کالکه me çuya harbe و نهاتنه لوی دره مانی یعنی تلفن تونه و تشک تونه و خبرسز مان اگر مرن مان چوابو پی یعنی حسا و نهاتلاین و دوی حسا آب ما هاتلاین اوجی گو نه یعنی خو اشکاله خو بما ناس کرن ندا او بو نه او بو ما فهم نکر وانا هر دو چون سفری و نهاتن جبرگ ولا شمتنا و تلفون تناون خبر جهاب ناس تندن مرن مان چوابو هيا ما جيتون يعني وانا مان زاروک و چاغه اسلام ناس ند کرین یکی خوش بو عرف و عادت دنیای سایگی بدا دیو باوی خو دبو اوجی انسان کی باش با انسان یعنی گدا کی صالح یعنی صالح و چاغه بدا یعنی حرمت دیو باوی خو دکر yani ana ve çağı duriya ve ana mesela bibin pis xariç bibin xwedê nas pis xariç ana insan mesela gede salih ana farqa wan û berê pir çünkü bi gora İslamê dewramîj dibe bi gora İslamê ji dêw bavê xwe hez dikin yani ana û berê gelkî dûrî hev navbike me tiştek ji xwe fehm nekir yani emrê me yani hemen me mêj dikir me rojî dikir me yani ama me nizanî û em çawa dikin yani me digoqe İslam wenî ye me digoqe kelimak bi kelimakê me re dercû netê bi kelimakê me re derc anî yani hemen me bihîst digo mesela hûn diziyê jî bike li mêja xwe terk neke pekî me dizî kir li mêj ka li mêj dibiçe li mêj qebûl nabikî zanî berê yani wenî min nezanî wiha alim kêm bûn ama ji xwe İslam li gora nefsa xwe dajotin yani İslam li gora nefsa xwe dajotin ana elhamdülillah çok şükür yani emrê me cihaj dora pêncî hefte wan di dora 2009 wan de me dest Qur'anê kir min ji ewil de ji gedetiya me de yani miraqa min ser hebû daha made dûrim dişik bû bavê me kar û îş dikir şivanî dikir gavanî dikir me fersend nedî çav li gedê diçûn camiyê yani em cîkê em çûbûn mesela em çûbûn gund din gede diçûn camiyê me ewa lê dinerî Qur'an pêrewûn elîfba pêrewûn diçûn camiyê çi zînj keza me dihat me digot ana mesela bavê me bihişta û min jî ji xwe re bixwenda wer yani hewesa min ser hebû piştî jî ez ji bavê xwe qetiya min jî toqa malê kestê me gedê min çêbû dîs made dûrim dişik bû dîs me fersend nedî piştî ez hatim carbekir 2009 wan de me dest Qur'anê kir ez ana Qur'anê dixwînim ya lens ne wek gencî ez ne serbestim
حمد خدای يعني از دخوینم از ممنونم يعني سيزده زارو كيمو مثلا جار كه زوجي من سيزده زارو كيمو و چاغه تنبون بو يعني زنگيني وقانا تنبون بو مبحال خراب سيزده زارو خدي كرن حتى ما خدي يعني مبحال خراب برچبون بالتعذيبون ما خدي كرن الحمد لله انا واي قش بون زلام شش لاو وحفت قيزكن زاروك خو ما املي مثلا املي مقاتو ما زاروك خو جهان جماعه اسلامي لما نجان جماعه اسلامي او جانا دريا خراب دوانا ما جهان جماعه اسلامي الحمد لله çok şükür قديم انا دريا مثلا قران خوندين المشكارن باغلي جماعه اسلامي يعني أجوان ممنون خدا جوان ممنون به يعني دور ما وان خوش اوجي زوجين قدك وان هنم بينش حب زوج عندنا يك عازم ماي اوجي انا العسكريه وانا زوجي قش قدي وان هنا شخور قدي خوش خدي دكن قدي خو دعالمين مثلا قرآن دعالمين حياة پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوان فهم کرن داده يعني çok şükür اجوان ممنونم ما پر zorluk dikşan sere şvaq درد کتن گنده ما 5-6 kilometre دوری Diyarbakır bu ام باغلی مادین bu ama گنده ما 5-6 kilometre دوری مادین دوری ما bu گنده ما 5-6 kilo دوری Diyarbakır bu ام daha بکرا بحسبا دهاتن شواقي بريد كتن وي شفي وي ري برو ند جهاشتن Diyarbakır بشف جهاشتن Diyarbakır اشياء وان چبو يعني شخورت اوي چب كريانا جخورت دكرين اشياء خود دزگون دكر شواقي ديس بريد كت حتى دچو حتى دهاتن Diyarbakır و ديس دچون مالي سيرو دقديا يعني zorluk دكشاندن تشكي يعني نوك انا قولاي و چاغي زورلق دشان بحسب كرا دهاتن اسود يعني اشياء چلجر لازم با Diyarbakır دبر دسورا بريد دمان جيران ها ما جيران قديم hemen بل بيرا نيفيواني برد بيريتي جيران تنبو ما لامپا و دخص لامپا جی تاری و چاقیم علمی و امانا بالبروی لامپی نکارونی جیران درکتی على دی ما توا لامپاش بیرا کریه بروی لامپی رو دنشتن ما بزور چاوی هفت دی ما زولق دشان عسکری ما تشو عسکریه به مکتوبه بو يعني تلفون تناون و داویه تلفون مختارا چه بون او جی هر کسی نکاری خوب بیانده تلفون تناو بمها بسالا مرا خبر شاف يعني تدي شاف حسها في النت تاني مرا شاف بخبر دما انا الحمد لله مرا مالي درد كيف تلفوننا مرا دي كا ما تلفونها خوش لازمي مالي هبي هناك با مرا ويشاغي نواني وبسالا مرا جارو مرا قدي خوش شاف دقتيا بسالا مرا هفدو يعني بهفر النت بأي حالها نزاني بو يعني تشتيق حتى از مازن بوم تعظيم بازي تو ما نزاني بو يعني اگر يكي شخور دوستا كيوي و بچا بگوتا سريتا صاحب تعزي همان تعزي تنو تعزي مريات دانت تانين تعزي درنگ هدي الزوجي دور تعزي يعني تعزي چه تعزي اول بري تعزي تنو يعني اگر بجي امزار هو ما تعزي ما نزل تعزي چي از مبير بر يعني تعزي يكي دوست كيوي يا اقربائي بات مالا يبغوت سرت صاحب رحمه خدي لي بتشكي دنتنو جنجا ما تشتاق مجبو خدي كرب ما خيرك بيكي كرب ما خوارنك داويكي او ياج مرما ملمش كرب ما روجي كردوي وياج مرما والحمد لله عمري ما انا بيه 62 سال
از جماعت اسلامی ناس کریه از ممنونم از حیات خنا بری دنرم و آنا دنرم دوری هفه يعني حياة أمنا أنا الحمد لله جورا حال وحركة إسلامية ويتشاغي ما مش ذكر ما تقول هم تمام ده إيش ما يعني ناس جنجام ودي وفوتوغرافي من جنجي ودي جنجام شواو أنا واي از شوامه يعني جنج توسيم الجنجا فيها جرك بخاطر جنجا خزانبن اشتر ويجم انا بري ما نزاني وبري تنبوني دون ما نكاري و پر اسرائيل يعني ما نزاني وخاطر جنجا خوشي ما كن نزاني بو انا جنج توسيم لون اف بخاطر جنجا خبرا زانبن وصادجة دريا خديدة بماشين يعني جخور بالميج والتعاد بين إنسان باشر بإنسان ديندار بقارن بخراوار نقرنج إنسان خراب هجر إمكانه وان هذا وانجي فقرين جي إمكانه وان هذا وانجي فقرين هجر إمكانه وان تنا برا بوان نقر وان يعني اینا بکه تورن زاروکا شیرین تره زانه از آنا مرسل تگو تو زاروکی خو ممنونه از جگده خو ممنون بخوادی تعالی جوان ممنون به اجگده خو ممنونم چونکی به یعنی اسلام ناس کرن قرآن خوندینن مثلا جی کی ملت نبن کان امامتی جی بکن کان موازنتی بکن همه آنا و عمری مسر شیسی کتیه از اول نكري از هنجي خل موازنية جي نكارم بقدي كم يعني او شو شكر يعني او انا يعني قش قرآن خواندينين قش شغل مجتعاتي خو حزدكن اسلام خو زانن يعني اجوان ممنونم حياتا قن حتى ازناتهم بيش زفلر توكي بیرام او هوا خوش او yani hayata gün biram dağıt. Çünkü gün havayı خوشه. Aştar büyücüm yalnız gün yani ittifak tüneyi yani her gün var ne gün demeteni her gün var ittifak tüneyi yani fesadi mesadi gün de pırçeydi livra Diyarbakır merale ne gar fesadi tüneyi ya مرش خل مال آخونه کس قارشی مره ناب مره قارشی کسی ناب یعنی اگر مره لی نگر فسادی تو نی اما هنکی مراقه هوا گند کر سان دکت بیرام پشتی که از آتم بیش زبلر توکی یعنی هواوید بیرام داد و کدین تشکی گند بمن نخواش بود چونکه لوی داره yani من کاری خوشکی اسلام آخو باجوتا من کاری تمیزی بکرا لوی درا تمیزی الحمدلله çok şükür پشتی که ازاتم 500 evler تو کی daha mugün jbira kir çünkü gün havayı خوشه توز و تباراوی و چوبلغاوی د ناف دی لتوکی او توز تو نهی چوبلغ تو نهی tertemiz çamur تو نهی yani ازانش حیات آخو ممنونم çok şükür الحمدلله اش حياته ممنونم اش قديه ممنونم نصيحته ما اللي جنجا افه زبيريا القرآن وسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام نقط و نجي انسان مثلا انسان بيس حز نك نجي وان بوار نجر بوار ندون نستين مثلا بير ندون نستين بإنسان يعني بإنسان باش بقر بإنسان دیندار بإنسان اسلام خو حاز دکی انسان اللي سنة القرآن وسنة پیغمبر صلی الله علیه وسلم يعني توسيع ما اف بوار بقرو بدو بسين جو جماعات اسلامي نقط يعني الحمد لله çok şükür انا جماعات يعني
ام ممنون جي حياته خو وام دبين هونجي مثلا لبي انسان بيزنر دائما برا حواله و انسان باش بن انسان دیندار بن توصیه ما اوه ولا گنجلغی خوشه اگر مرا قیمت اوه گرک زانو بن اما ما اسلام ناز نکرو ما قیمت اوه نزانی بو گنجلی ما درباز بو yani boş derbaz bu fakat eğer mera İslam'ı naz bu ki genci yahtiyariye hoşları ama yahtiyari khirawe mesela mera vakti insanı lperiya Kur'an ve sünnet be yani ev yaşlı bunji tişki bi khayr tişki mera şükurdar ve mera hamdü şükriye Xudaya bike tişki yani tişki per hoş yalnız genciya İslam'ı naz bike daha hali zede gence zana gence İslam naz keribe gence xondavan avana hali zede yani mesela yaşlı bir daha tiştik müstamere namini kuvvet dahre şevka şava dahre eşter bejim yani tu khera mera namina ancak mera vakti genç be mera kıymeti genciya ko o kıymeti İslam'ı zanim ja amri ma havanta şu inşallah جبرگ مثلا عمري مدوي نزانيه ده درباز بو مقدي خوش گون اني مگو برا بين شهير و بجيجن انسان باش بجيجن انسان دیندار او جي وقت عمري وان بوشينار